Hello everyone, welcome back to my channel. I want to sim Tunia hi Golden Temple Amritsar ka chinaw kahin sa de hi Amritsar hi airport aun hun the Delhi ko na ba sa chi the hin Chandigarh kon chi the hi innaga chi ting le lampi sao taum de hin chiting laya hi statue hi Jallianwala Bagh massacre Michael General O'Darin Punjabi ho amta anamolim namun hin naga visit the hin hilai mona jong chuting le lampi a sao zamin amun jong anomin thing sedin e ho Punjabi ho mo sardar ho in thing sana am ho nagam oi ta ki bol hin chule thildang von ho jong oya hoi mama jing bangles ho khud jam ho chuting le sari ho hoi ta idei le ki chaw the hi chuting le Golden Temple phama sanga hi amun hoi vet a hele gam chum dan na omin leng ho chuting na masang lai leng ho income tabang tai me pindan tabang tai ma omin not a busy street on hindi be shallow things zana de ngai chira no min sunawang sadi hin iwet no mai le Golden Temple zana iwet ai le phai chan bungi na pat pungsom gi nom ta ga bet the mi jong tamma ma jagin vanoi pumpia tourist ho mi hong jibin hitia cho ke ho jong ke le kanu le kaloi ho ga chibin nom ta pi mong mo ham Golden Temple sana ki sim mi amin phau vanoi sen het hi building mun ka vet he ti ai che a hele e pha ma sang hin building on no min jo to ne pha de ko ni hin Islai hi tui thieng atiom hon tui jong don te hin fria ap jong atha chol ho a holo le itia cho tui dap ai ta mi pevin am ho Punjabi te hi sardar ho he mi o ahong phalun a hospitable he ana sa ni hi to hai che le am ho inmun aho inmun pha ma sang wa hi am ho hi chi Golden Temple pha ma sang hi keng chot ho ki si thailo ya cho ki phallo hin I keng ko ho zong in sut sa do hi hilai mona he kalhung ta vin hilai mona he mizo se ami ki ong zo se hin a keng chot ho ki sut so kevin ke ho yong chuti ma chun keng ko ki sut namun chuting ki koi namun a chun ka che ta hi tun keng ko ki khel namun keng ki wa chi namun kalhung ta vin Ija chu iken ko ho kikisut laat iken ko koi namun amon dukan ti dham ken ko koi namun min hija chu token gi gila iken ko all ta hung kile do ting le ichi token I pile le ken ko ki mokit he ija I mean thing sana you are being connected to the ground mother earth ta hote o e ho jong ho in thing mana ichi ting le ken ko ikisilut cho me ten amon hoi ta abol hin chuting hilaya hi ka gadut masang ma hi kyang tui jong kis a shop thing so on chuting le Golden Temple he iga akum la ai le akimo pai ta ni zan ten awa long hoi an am seo in hi che Golden Temple he lu te ne hin no me hoin pon khu ki khu te chuting le pasal hon jong na khu ki khu te ngai either scarf asan ho icha fria namu du hin min jong ni ki cho sa mai te hin polanga ho ki cho ngai pon fria me hin akoma entrance gate koma chun mitam ta apathinu azana mun hi chun abo khup za jing ni hi Golden Temple ki hun mitam ten selfie ke le loi video ke le loi mi li nga jong phat pi nga yin ni hat ki ami o sia ki tem to so ken asan la jengin sana thing sana ki sim ki zol sel hi chi 1984 ko ma amho Golden Temple hi one of the seven wonders of the modern world hin hi chi sunga hu guru garan ki ti chok amho sardar Punjabi ho Sikh ho amat mo pathin thu ki sut na te taute e ho holy bible mo ho pathin thu ki sut na chu ho adopt le ju hin 1984 ko ma chu Indira Gandhi prime minister hi la hin ama in national emergency abol hin hi che Golden Temple la hi amo thing noi mi ho khalesan ho hi ki selo hin thing noi mi
Indian Army hon Operation Blue Star an bolawa ana kap la untin ana kap chop la leo asardar ho alungu atto kha wal be sanat lungnat wal be se na chu ama Prime Minister nu Kisan Jong abarigar pan bin singin ana kap li ni hi tunia hin hi chan hin ngautin Golden Temple hi vet jong vet hoin ni ha zan lang le ega chele anomi ti cho kahin het sa no min hi muntina sopi sangam na bon chawin lai jan tisima konin suntin chibai zantin mangpha. Please like, share and subscribe. Ta cha nu le ta cha ba ten phải phung xoang in sự lắng đã tung